Evo nas na prvom pecanju štuke ove godine u Švedskoj. Vrijeme je idealno, ima nekih 4 stupnja u plusu, ali toliko puše da smo se sledili nakon 5 minuta. Prehladno je, ne znam koliko ćemo moći pecati zbog vjetra, predivno je kad stane, ali nažalost svaki put kad kreneš zabacivati, krene pukat vjetar. Danas pecam sa Kinezom, multiplikatorom. To sam kupio prije par godina u Hrvatskoj, bilo jako jeftino i nikad nisam poneo. Evo sad, pošto smo bili u Hrvatskoj, imao sam mjesta u torbi, spremio sam njega. Jako lagan štal, osjetljivog vrha, pa ćemo vidjeti, vjerujem da može izvati ribu od par kila. Ja ću probat pecat na ovu varalicu, to je varalica Stemua. Alen će probat na džrka. Narančasti. I imamo Izdala jedan štap. štap za mrtvi mamac, srdela ili šta je već smrznuta. Nju ću spustiti s olovom na dno, pa ćemo vidjeti, to će biti šta. Vidjet ćemo tko će biti bolji. Ajde da vidimo. I guska ti se smije. Evo ga sistem za štuku dubinski. Stavio sam jedno olovo od nekih 80 grama i glavu od srdele na 2 trokuke. Nije baš neki sistem, ali toliko puše da sam improvizirao bilo šta, sam da imamo taj štap u vodi. Idemo zabaciti ovaj mrtvi mamac tamo negdje uz onu trsku gore. Ako ne otpadne. Odlično. Jučer smo napravili pripremu, prošetali smo se ovdje na ovu poziciju jer smo i prošle godine pecali tu, da vidimo da li je još uvijek zaleđeno. Došli smo tu, pa jezero je bilo do pola zaleđeno, ali ovdje oko mola i dolje prema dubljoj vodi je bilo odleđeno, znači prvih 5 metara uz kopno. I evo danas, pošto je noć bila 2 stupnja u plusu, odledilo se do kraja. Tako da nismo mogli potrefiti bolji dan i bolju situaciju. Evo, po izuzetno teškom vremenu, mislim, izgleda možda ljepše nego što je. Evo, upravo nam snijeg počinje. Da. Jedna štuka mi je otpala sa druge strane. Sad prvi zavac gore prema šašu i dobio sam udarac. Mislim da je iznimno mala riba, ali otvaramo sezonu samo da izađe. I ovo što je mala. Ovo je dobra za mamac. Ima još nametnika poslije, to znači da su još uvijek dolje u mulju. Evo je malena. Kad otvaramo sezonu s najmanjom štukom obučnom. Evo mamac je ova, iako sam htio nešto neutralnije, nisam poneo nažalost. Tamo dolje, ispod onog labuda sam prije možda 10 minuta imao prvi udarac, riba je bila 3 puta veća, možda 1,5 kg, 2 i to na popera. Vukao sam ga sa zastajkivanjem i znači on ostaje gore i to je bilo velika greška zato što je riba dol i onda sam krenuo vući konstantno da ide po nekom srednjem stoju vode i odmah sam dobio udarac. Idemo sad dalje. Snijeg nam pada, onda znate kako je vrijeme, još ovaj mol na otvorenom, vjetar ruka ko nenormalan, ali sezona je otvorena.
Evo je! Ena! Evo je! Joj, dobra riba. Mislim da je veća. Se. Kako je sastavno? Da, veća. Lijepa riba. Op. Ovo mogla biti 70 cm negdje, a? A, mrca vidju. Lijepa riba. Sad kakva je ta rupa, u mene ne mogu zabaciti lijepo. Da. Prvi put sam zabacio skroz do šaša. I evo je. Jao. Vidi koliko je puno nametnika još. Da, baš ima puno. Dobra štuja. Vidi se mamac. Iz Dolar Stora, jeftini mamac. Dobra riba. Sezona ne da je otvorena, znači sezona je perfektna. Pogledajte vi ovu ljepoticu. Puna je nametnika i svi mi upravo sišu ruku. Četvrti griz, treća riba. I to na jako daleko od. I mislim da je dobra riba. Upravo smo pustili treću ribu. Evo sad i mislim da imam neku mrcinu, nisam siguran, ali mislim da je jako dobra riba. Težina je onak baš velika, jedino ako nije zahaklana. A nije, ovo je metrena. Da. Ovo je metrena. A, da. Ovo mogla biti metrena. Isuse. Ovu ćemo i vagati i mjer tak izađe van. Ja. O, da. Isuse. Ovako. Nema žurbe. Evo, isprska mi noge. I ovako i hladno. Isuse Bože, ljudi moji. Prvo pecanje štuke ove godine i mislim da imamo metrenu. Prekrasna riba. Vidi kolika usta ima. Isuse Bože. Uspio sam. Je li širova? Ne. Vidi kolika riba. Evo ljudi, sezona otvorena, ruke smrznute, imali smo snijeg, kišu. Ali nakon četvrtog griza evo je i ogromna riba. Sad ćemo obaviti mjerenje, vjerujem da je tu oko metra. I ide nazad. 4800. Duljina kaže 92 cm. Prekrasna je svakak. I ide nazad naravno. Ajmo malena. Nazad u svoju odaju. Ode. Majko mila. Tako je. Svaka čast. Mamac nam je bio. Mamac je bio Kinez.
narančasti. Smrznute su mi ruke, znači ruke ne osjetim, ali vrijedilo je. 4 griza, 3 ribe, imao sam par otpadanja varalica zbog 0,25 najlona. Ovdje su jako loši najloni, ako koristimo tak manje debljine, pucaju jako, tako da sam zamijenio štap, uzeo sam ovaj što smo imali mrtvi mamac na njem, 0,40 najlon i s njim znam da mogu šikati u granje i da mi neće ništa otpast, tako da promjena taktike i upornost se isplatila. Idemo dalje. Znači, ludnica, vjetar, snijeg i pecanje, normalno pecanje. Kakav dan, i prsti su mi se već dobrano smrzli, mislim da uskoro pakujemo. Kao što sam ranije rekao, prebacio sam se na ovaj stari štap, pošto je na njemu 0,40 najlon, nema vrh, izuzetno je tvrd i zato sam odlučio se prebaciti na njega. Onaj mrtvi mamac što smo koristili nije nešto radio, a možda i je, ali ja uopće nisam obraćao pažnju na to. Zanimljivije mi je ovo definitivno i ostajem tako zagrijan. Probao sam popera, dobio udarac na njega uz brže vođenje da bude dolje niže u srednjem sloju vode. Probao sam i razne dželikove i na kraju sam se odlučio za ovog, pošto je poper, sad ćete vidjeti, na kojeg sam dobio udarac odozdo je narančast i onda sam se odlučio probati s nečim malo većim, težim, da bih dobio ribu i dobili smo 4 komada. Idemo dalje. Šta da? Uvjeti su baš ono teški jer je jako hladno. Ja ruke ne osjetim od kad smo došli. Ena ni ne peca. Pozdrav ekipa, ja sam se smrzla, ruke ne osjetim. Vani je prehladno, puše jako vjetar. Pecala sam prvi 10 minuta i odustala, nažalost. Jednostavno vjetar ovaj ubija, nije toliko ni hladno koliko zapravo taj vjetar probija do kosti, posebno tamo na molu jer je na otvorenom. Ovdje u zavjetrini je još i ok. Da. Tako da idemo probati još malo i pići bangoš. Nažalost. Evo je. Evo je. A, ovo je neka mala. Kakav dan, ljudi moji, pa ovo nije normalno. Jučer jezero je još bilo zaleđeno do pola, a danas lupa štuka za štuku. 4. vani. Nije još, ali će biti. Joj, vidi što je mala. Standard, znači i dalje narančasti. Džerk radi posao. Hajde, briši u svoj dom. Evo završavamo i jedan od najuspješnijih kratkih ribolova. U par sati sam uspio upecat čak 4 štuke. Jedna je nažalost otpala, ali zato smo imali jednu od 93 cm. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom drugom videu. Lijep pozdrav!